Kalau. Ano, cerita ni Marlo sama Ibogin na. Apa iya? Ada relo di buka, rupa sumangko kartu malam. Ano kiki? Kiki. Kakak mana bisa? Halo, bikin apa guys? Yang mana kita kayak nggak ada tinjau. Oh, mau kum kamu deh. Mana tabang isir tuh? Minani ko bro. Iyo, minani ko bila. Tak apa bisa bete lah minani. Ada apa? Oh, kita bangun. Ari tulon na le. Bisa. Le baik. Kenapa? Dengar itu kalau awas kalau apa dulu? Kalau anak celengan. Apa guys? Lagi lipat kertas guys. Makan apa guys? Aduh. Kan cukup. Yan na yung ano, yan na papi orang kasi wae. Katu. Tari dito na lang tita. Iyo. Na papagitan pa kayo ng pulo. Eh kana lang ko dito. Pagkitin ko na lang. Uy. Hindi to. Mi aga-aga di ka mano mi poya sa mi ano sa may. Tama manok. Oh, sa may manok. Taar kami so ito sa ngalo to pia. Ba. Oh. Kamu tuh kayu. Kalau kamu betul kayu. Kamu tuh mana repair masalah itu sangat lu kan pokok sini. Bangun tuh nih. Gulana. Iya, boleh itu. Rokok. Mas, yan ang isa. Piring. Piri-piri. Yo. Piri, sendorannya. Penting kamper kuy. Mas alat lupus tutut aku. Mas sing Hai. Mas sudah nak bawa ya? Ada Nino.
Mamir ka guys. Manok guys. Hindi mo taon. Habar kan di guys. Pagod ng tangke. Yung takir ka talo. Siya mo kung halo. Cewek itu. Raket itu cewek mo. Demo kitampok. Dia mo yang pore tuh ati. Oh, Nenek mo ya. Pak. Pak. Oh. Sari cewek mo tolong dia. Ya.